Moje ime je Dražen Vrdonjak, a sve ovo oko nas je Slavonski Brod. Dobrodošli na Rock Maraton 1989. Na koliko kilometara se trči maraton? Na 42. Ovo će biti jedan od najvećih rock maratona u povijesti rock maratona. 20 godina nakon Woodstocka, evo nas ovdje na pomoćnom igralištu BSK u Slavonskom Brodu. Čujte, vi znate da je prvi rock maraton započeo ovdje na Dan borca prošle godine, 4. srpnja, a 2 dana nakon 27. srpnja, dakle danas, 29. u subotu, u 20 sati i 20 minuta, mi ćemo započeti sa ovim programom koji ne bi bio dostupan svima vama, a ujedno pozivamo i one koji su sa one strane zida da dođu ovdje k nama, jer će biti dobro, i bit ćemo zajedno dok ne pukne zora ujutro do 5 sati i 36 minuta ćemo biti ovdje. Dakle, taj program ne bi bio realiziran da nije bilo pomoći Radio Broda, Brodskog lista, Sofske i općinske organizacije muzičke omladine Slavonskog Broda. To je jedna informacija za vas, drugarice i drugovi. A druga informacija je ono što vas očekuje u toku ove prekrasne večeri, noći i jutra za one koji izdrže. A nadam se da ćemo zajedno izdržati dok ne pukne zora. Naime šta? Hoću vam reći da večeras imamo ovdje u Slavonskom Brodu jedan od najvećih rock koncerata koji je upriličen kod nas u zadnje vrijeme. Imat ćemo toliko grupa da ih ja moram čitati, jer gledajte, molim vas da svaku podržite ne osobito glasnim, ali srdačnim aplauzom. Jutro ćemo dočekati uz Lebi Sol. Predjutro uz Merlin. Imat ćemo Hari, Mata Hari. Biće tu i naš posebni gost, Alen Islamović. Imat ćemo animatore. Imat ćemo pilote. Imat ćemo Dubravku Marković koja će helikopterom sletiti ovdje na pomoćni teren. A ovdje iz Slavonskog Broda imat ćemo 13. apostol.